Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Postoji jedan specifičan oblik molitve koji je u današnje vreme gotovo i zaboravljen. Ova molitva će vam pružiti sve ono što vam je zaista potrebno u materijalnom i u nematerijalnom smislu i doneti vam istinsko blagostanje bez obzira na okolnosti oko vas. Ona se ne sastoji od ponavljanja naučenih reči koje izgovarate po navici kako biste ostvarili neku korist. To je molitva koja ne podrazumeva nužno verbalni oblik govora, nego je pre svega osjećaj zahvalnosti Bogu i osjećaj sreće za sve ono što ste do sada ostvarili i što imate. Radi se o jednom dubljem osjećaju zahvalnosti i temeljnom poverenju prema životu i samom Bogu. Ono se temelji na spoznaju da je život kao takav sam po sebi neprocenjiv od Boga dar. Čarolija zahvalnosti leži u tome kada ste od srca iskreno zahvalni na nečemu i svesno izrazite tu zahvalnost, vi odašiljete jednu od najčistijih i najsnažnijih energija u svemir, onu koja neodoljivo privlači još više obilja. Svesno izražavanje zahvalnosti od vas pravi magnet za istinsko blagostanje i dobrobit na svim nivoima. Ono oko vas stvara polje pozitivne energije koja automatski preobražava sve negativne misli i energije sa kojima dolazite u dodir i pročišćava ih. Zato svaki dan započnite sa osjećanjem zahvalnosti za sve što trenutno imate. Neka vam to postane jutarnja navika. Kada život počnete da posmatrate iz ove perspektive, sve postaje lakše i lepše. Gotovo ceo život dobija neki lepši smisao. Olako shvatamo sve ono što nam je Bog pružio i zaboravljamo da budemo zahvalni. Baš na taj način kod sebe stvaramo osjećaj nezadovoljstva i tuge bez pravog razloga. Izvor Kurir RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.